Assalomu alaykum. Chi oblasi? Жылқысарай командасы чыгайын. Biz degan Qulama Жылқысарай komandasi Qiziltudan chiqqanmiz. Soquluq rayoni. Birinchi o'yinimiz Tusho kesimiz. Jam o'yna boshladik. Игілік давай. Мынакей, Жылқысарайдың жігіттер көрдіңіздер ме? Жылқысарай. Чыват тұртаңыз. Жылқысарайдай командасы бар. Жылқысарай кетті. Ұтылған командалар барыңарды бүгін мынакей, Самат байкебіз барыңарды. Кыргызстан білесіңер. Барып 5 бармақ жемейінше Жылқысарай мен Петропавлов келді. Ошон үчүн барып батаңарды берип, ұтылған командаларды башты бийик Салым бер. Dağım sızıp ettinizler. Жылқысарай emni oldu şunda. Petropolovka bir taşta koydu. Kaldıktın jigitler mına attарын машинеден çürülüyor. İlgeri uşunday komşu ayıllarda ulak bolsa at menenle geçirek azыр baары жалкоо oldu. Telefon, maşine, muravey жоқ degende. Baары жөө баскан киши жоқ, at minген kişi жоқ. Atta maşineni bile olат, at minген kişi жоқ. Болбосо жердин түбүнөн атмайын бар керек. Эми бардыгы замандын талабына ылайык, заманга Кайра алып келдикна. Мына могу жерде талап менен сол такымга басып жылаң баш. Жигиттер оюнга жылаң баш киргизбейбиз, Жарабай калды. Оюнчулар оюн талаасына билбек. Бул жылаң баш чыккандарды оюнга чыгарбагын мындан кийин. Азиз, мындан кийин оюнга жылаң баш чыга турган болсо оюндар чыгарбагын. Ошон үчүн башты сактагыла жигиттер. Ар жакта ат жетелегендер, ар жакта өзүнчө бастыргандар, мына жакта поле кенен экен го, айланайындар. Косул ташыл болбой, нары деңдин ар жагына чыгуулула. Оюн талаасын бошоткула ар жака. Мынакей, мына кепканы баса кийген жигит. Калдыктын жигиттери окшойт атаңдар, кепканы баса кийип. Мына atın maşineye salıp geliyor, atın çukasına gelmiyor. Ay zaman taşladı. Жылқысарайга valet etkileçi, Жылқысарайга. Muna Жылқысарайдың жигиттерин аттары, жана Вандык Кыргызстардын аттарына келгенде. Каяк иштеди? Петропавловкабы? Петропавловка жеңишке жетти. Андан эсе оюн талаасына чыксын. Бала айылчы Беловодский. Тилекке каршы жеңилди. Жылқысарай. Грам гейбегиле бул биринчи Tusho kesиңер экен, Кудай буйруса мындай мына жакшылап даярданып ташалып кийинкине жеңишке жетесиңер. Давай, азаматсыңар.